Ahari shayishatu z'akasheshe Abatuura b'ekyaro kya Kabaare bakyera mu office ya ceeyamaani w'egomborora ya Masha muri ISINGIRO okwetomboetona n'okweshengyereza ceeyamaani w'egomborora egi okubayambako ihari ceeyamaani w'ekyaro kya Kabaare sitampu. Ceeyamaani waba nogurita kumwe umusero yitu ya Kabaare 1 nakugira ngo oyine kuhereza 1% of the purchase price eyo waguriraho eze sente zikuzahagomborera kuza kuhereza receipt ya ownership of that land. Ayine nakakoryo nakosaba akazi babantu era bina bashijo kwa binjira bakosaba akazi baho abarisaroni achibarisaroni abahezi yabaho haja munakushasho ombanke yemwe nayine muroni nkamunani. Chairman ugo wamanywa nka John Zavuga nekigambwa ngo atwire nabi haba mu Batuura ngo abakora endagano zita kadero nabwanyuma abatwara omuza banka na nabakafuna okumwihirayo sente za roni. Yanja ati madam ati nimshabani kweshengereza nyendo nyambe onyire sente mu bank naye namjanti obunya sente mu bank yenka tinkwe yamba ngarike mpire sente mu bank ate chinkwe daneche atobotine chokusinga ati nyine poroti yanje niza korenda gano eri kwereka ngo poroti ne yawe giteko mazina gawe nkutero stamp aho kandi ceeyamaani buri kimwe ninkikora ceeyamaani nagira ki nikiriza yakinkora itaka ari kunyeka amwe n'ebyeye itaka ari korenda gano byahwa twagina twazo mu town ariyo abakafuna ibyo group nibageta petty financial services bari mu town niro opposite na tax park kutwayikireyo sente bazi muhereza kale bakazireza mu mazina ganje na twakurenda gano wamuyuguriza sente na yes nazi muhereza zingahe zikaziri miliyoni 2. Chairman ugu nabwe ngo akabanza yahindura akakiko akabataka baronzire atiyo yakora akakiko kandi ati niyo ceeyamaani kiri yarebere ntakudilingana wo mbintu yobuyayi ebyo kukora pota abantu 200 ako kwena ngo akore wenka nikikunyagumembwe ni complaining yashara muyanteka harubaju yaronda abantu bakubasa kukozesa akubanya wakarata kubasa kunkozesa obuyayi nkashikiriza. Omurukiko ceeyamaani w'egomborora ya Masha Rwasina Nomani yaraganisa kwari kuza kukora hanshonga z'abantu aba bitu tibikirizana n'ensharamu ye nikwo kugumiza mu bakaza office ya RDC kandi babaraganisa kwari kwija kwatwa konkana ni mshawangu eje mshangwe no criminal ubwa complete je n'ubore noza kugenda mshawangu onyambe onyira abantu aba statement zongera ha file dini umutaye manitegereza deni tutandi cyo kuri bintu twaganiraho na ceeyamaani Zavuga hasumu nukwe kwehakana ibiro kumugambwaho ari kugira ngo abono bamurwana sabwe by'ubutegetsi ngo bamwiheho sitampu ye abantu aho ni group y'abantu ngamukaga bo yaprivation na nyabwa sitampu nibenda ngo mbayimba sitampu bakikinke abo bwemeze politics zonga nibansisa nkushkubaska babire kunye mbuzu bambaye kunye amaniki bone bando mahanda kubona kuri abo bakora basapunsi mbone ubuzima bwa okumusigaza banagamba ngutakaneke atine ndagano ngamye tuzo mbango ndagano ekoleka ngo nahaho ikamere makoreta n'isata kagitaga bone ubuzima bwa musikasishe kandi bo bafokura ngo bazisize na gikonka bafuatembo bafune cyabo ahabwa TV West ndi Elias Rutugusa.